이따가 드릴 거고요. За бас өвөг дуусны дараа шинэ үйл жилийн багийнхныгаа ч гэсэн танилцуулна. 새로운 교회 목표도 이따가 말씀드리겠습니다. За мөн шинэ чуулганыхаа өрөө үгийг ч гэсэндээ хэлэх байгаа. 오늘이 아주 중요한 날입니다. За өнөөдөр бол их чухал өдөр байна. 이제 새해 어떻게 살아야 할지를 오늘 말씀을 통해서 결심하는 그런 시간 되었으면 좋겠습니다. За тэгээд та бүхэн ч гэсэн шинэ ондоо хэрхэн амьдрах ёстойгоо үгээр дамжуулаад шийдсэн цагийг гаргаасай. 제가 이 말씀을 왜 이 시기 때 항상 드리냐면요. За энэ үгийг яагаад яг энэ цаг үед хэлдэг вэ гэхээр 여기 13절 다시 보시면요. 13 дугаар ишлэлээс харуул 잊어버린다라는 단어가 있죠. за мартаж гэдэг үг гарч байна. 그리고 14절 끝에 보시면요. За 14-ийн төгсгөлөөс 쫓아간다는 단어가 있습니다. урагшилтгаа гэдэг үг гарч байна. 오늘 말씀의 제목은 이제 잊어버리고 쫓아가노라. За өнөөдрийн үгийн сэдэв бол мартаж урагшилтгаа гэсэн үг. 제목만 들어도 이 시기에 정말 필요한 말씀이구나라는 생각을 하게 됩니다. Тэр сэдвийг сонсоход тийм ээ яг энэ цаг үед хэрэгтэй үг байна гэж бодогдож байгаа. 우리는 잊어야 될 것을 잊어야 되고 Тэр бид бүхэн мартах ёстой зүйлээ мартах хэрэгтэй. 쫓아가야 될 것을 쫓아가야 됩니다. За мөн хөөж мөшгөх ёстой зүйлсээ төлөө урагшлах хэрэгтэй. 지금 읽은 말씀은 사도 바울의 간증이라고 할 수 있습니다. За саяны уншсан үг бол Илж Паулын гэрчлэл гэж хэлж болохоор 우리 아르마 교회는 빌립보서 성경을 중심으로 빌립보 교회를 본받자라는 목표로 시작되었습니다. за манай Ярмаг чуулган маань Филиппо номон дээр гарч байгаа ажлан Филиппо чуулганыг дуурайдаг чуулган болёо гэж хэлсэн. 여기 처음부터 함께 하신 분들도 계시고 За Ярмаг чуулган бий болоход анх байсан хүмүүс байна. 또 아르마 교회가 시작하고 이제 교제에 붙은 분도 계시고 За мөн Ярмаг чуулган бий болсны дараа нөхөрлөлд холбогдсон хүмүүс байгаа. 구원받은 지 얼마 안 되신 분들도 여기 계십니다. За мөн аврагдаад удаагүй байгаа хүмүүс ч байна. 우리 아르마 교회가 빌립보 교회와 닮아갔으면 Тэр 좋겠습니다. Ярмаг чуулган маань энэ Филиппо чуулганыг дуурайгаад яваасай гэж хүсэж байна. 이 빌립보서 성경은 교제가 무엇인지를 잘 설명해주고 있습니다. За Филиппо ном маань өөрөө нөхөрлөлд юу вэ гэдгийг сайн тайлбарлаж өгч байгаа. 빌립보서 총 4장이 있는데요. Тэр Филиппо ном маань 4 бүлэгтэй. 1장은 이것을 말하는 겁니다. Нэгдүгээр бүлэг үүнийг хэлж байна. 한 마음 되면 고난 가운데 복음의 전파가 기회가 된다. За нэг сэтгэлтэй болох юм бол сайн мэдээ тараагдахад боломж бий болно. 2장에서는 이렇게 말합니다. Хоёрдугаар бүлэг дээр 한 마음 되기 위해서는 온유와 겸손이 필요하다. за нэг сэтгэлтэй болохын тулд дүлгөөн даруй зан хэрэгтэй. 3장은 말합니다. Гуравдугаар бүлэг нь 한 마음이 되면 천국 소망을 향해서 인내하는 삶을 살 수 있다. за нэг сэтгэлтэй болох юм бол деважн руу хандаад бүгдээрээ хамт твчиж чаднаа. 마지막 4장은 말합니다. За сүүлийн 4-р бүлэг 한 дээр 마음이 되면 고난 중에도 기뻐할 수 있다. нэг сэтгэлтэй байх юм бол зовлон дундаж баяр хөөртэй байна. 이렇게 읽어보면 이렇게 요약할 수 있습니다. Тэр уншаад үзэх юм бол ингэж хураамжуулж болж байна. 반복되는 단어가 있었죠? За давтагдсан гарсан үг байгаа тийм ээ. 뭐였죠? Юу байсан бэ? 한 마음. Нэг сэтгэлтэй байв. 한 마음이 되었기 때문에 빌립보 교회는 풍성한 성령의 역사가 나타났습니다. Тэр нэг сэтгэлтэй болсон учраас Филиппо чуулганд бэлхэм дүүрэг ариун сүнсний үйл хэрэг биелэгдсэн баг. 빌립보서 성경 자주 읽어보세요. Тэр та бүхэн Филиппо номоо бас ойр ойр уншаад 이렇게 만나서 나누는 교제가 무엇인지를 정확히 알 수 있습니다. бас бид нэр уулзаад тийм ээ нөхөрлөлтөв тэр нөхөрлөл юу вэ гэдгийг нь гарч байгаа. 빌립보서 성경을 또 한 문장으로 요약해 보면요, За мөн Филиппо номыг нэг өгүүлбэрээр сэсэх юм бол 이겁니다. за энийг хэлж байгаа. 우리가 한 마음이 되어서 Бид нэр нэг сэтгэлтэй болоод 교제가 잘 이루어지면요, нөхөрлөл сайн биелэгдэх юм бол 모든 고난도 기쁨으로 이길 수 있다. за бүхий л зовлон баяр хөөрөөр ялж чаднаа. 빌립보서가 그것을 말하고 있습니다. Филиппо ном маань түүнийг хэлж өгч байна гэсэн. 고린도후서 8장에도 빌립보 교회의 특징을 이렇게 설명하고 있습니다. За 2-р Коринт 8-р бүлэг дээр ч гэсэн Филиппо чуулганы онцлогийг хэлсэн байна. 많은 환난과 시련 가운데 기쁨에 넘치는 교회였다. За олон зовлон бэрхшээл донд баяр хөөрөөр бэлгсэн чуулган байсан. 극한 가난 가운데 풍성한 연보가 나오는 교회였다. За тийм ээ туйлын ядуу зүдүү гачиглал дотроо үнэхээр олон дүүрэн зүйлсийг өргөсөн чуулган байсан. 실제 우리 아르마 교회도 이런 교회가 되어가고 있습니다. Тэр Ярмаг чуулган маань ч гэсэндээ мөн боддоор ийм чуулган болоод өөрчлөгдөж 많은 байгаа. 환난과 시련이 있지만 За олон зовлон бэрхшээл байгаа ч гэсэн 교회에서 교제가 잘 이루어지면 기쁨으로 이겨나갈 수 있습니다. за чуулган дотор тийм ээ нөхөрлөл сайн биелэгдэх юм бол баяр хөөрөөр тэр бүгдийг давж гарч чаднаа. 우리가 가난할 수 있지만 За бид нар ядуу зүдүү ээж болно. 그 기쁨이 있기 때문에 풍성한 연보를 드릴 수 있습니다. Гэтэ баяр хөөртэй байгаа учраас бэлхэм зүйлсээ тийм ээ өргөж чаднаа гэсэн. 우리는 경험 속에서 그것을 잘 알고 있습니다. За түүнийг мэдэрч туулсан учраас сайн мэдж байгаа. 세상에서 정말 힘들 때요, 교회 안에서 교제가 잘 이루어질 때 이겨나갈 수 있어요.
Тэр энэ дэлхий дээр зовлон хэцүү зүйл маш их байх үед чуулган дотор байгаа баяр хөөрөөрөө түүнийг даавч гарч чадна. 근데 형제 자매들하고 교제가 잘 안 되잖아요. За гэхдээ ахын дүүстэйгээ сайн нөхөрлөж чадахгүй байвал 주님과 교제가 잘 안 되잖아요. эзэнтэй сайн нөхөрлөж чадахгүй байвал 그 고난을 기쁨으로 이겨 나갈 수가 없어요. тэр зовлон баяр хөөрөөр ялах чадвар байхгүй гэсэн. 그래서 우리가 빌립보서 오늘 말씀을 잠깐 배우는 가운데 한 해를 마무리하고 새해 결심하는 그런 시간 되었으면 좋겠습니다. Тэгэхээр өнөөдөр Филиппой номоос хамт сурангаа энэ оноод бүгдийн шинэ ондоо бэлдсэн заяа гаргана. 자, 여기 13절 다시 보시면요. За 13-аас дахин харах юм бол 바울이 이렇게 간증을 시작하고 있습니다. Паул гэрчлэлээ ингэж эхлүүлсэн. 형제들아 이렇게 부릅니다. За ах トゥ нараа гэж байна. 그리고 나는 자기 이야기하는 겁니다. За тэгээд би тийм ээ өөрийгөө хэлж байна. 자기 이야기를 이렇게 За 설명합니다. өөрийгөө ингэж тайлбарлсан. 나는 아직 내가 잡은 걸로 여기지 아니하고 오직 한 일 즉 뒤에 있는 것은 잊어버렸다. За би үүнийг өөрийн болгосон гэж бодохгүй байна. Харин хийдэг ганц юм маань артгаа мартаж. 잊어버리고 쫓아가노라에 대해서 말씀드릴 텐데요. Тэр мартаж урагшлах талаар өнөөдөр үгэн дээр хэлнэ. 여기 오직 한 일 즉 뒤에 있는 것은 무엇일까요? За тэгвэл харин хийдэг ганц юм маань артгаа мартна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 여러분 우리가 오늘 이렇게 말씀을 들으시면 За 됩니다. тэгвэл өнөөдөр та бүхэн үгээ ингэж сонсоход болно. 바울이 잊었던 것을 우리도 잊어버리자. Паулийн мартсан зүйлийг бид нэр ч гэсэн мартъя. 그렇게 생각하고 들으세요. Тэгж бодоод сонсоорой. 바울이 쫓아갔던 것은 나도 쫓아가자. Паулийн хөөж мөшгсөн зүйлийг би ч гэсэндээ мөшгөё гэсэн сэтгэлээр сонсоорой. 우리가 제일 닮아야 될 사람이 바울이기 때문에 Тэр 그렇습니다. бидний хамгийн их дөөрөх ёстой хүн маань Паул 이렇게 учраас. 바울이 무언가를 잊었다라고 고백하고 За 있는데 Паул нэг зүйлийг мартсан гэсэн байна. 자, 첫 번째 뭘 잊었을까요? Хамгийн ихнийх нь юуг мартсан бэ? 자기가 했던 자기 공로와 업적을 잊어야 됩니다. Тэр өөрийнхөө хийсэн өөрийн гавьяа зүтгэл ололт амжилтаа мартсан гэж. 우리가 한 해를 지금 1년을 살아봤는데요. За бид нар нэг жилийн туршид амьдралаа. 우리가 그동안 잘했던 것도 있습니다. Өнгөрсөн хугацаанд бид бүхэн сайн хийсэн зүйлс байна. 바울은 지난 세월 자신이 했던 일에 대해서 잊어버리겠다 이렇게 말하고 있습니다. Тэр Паул өнгөрсөн хугацаанд өөрийнхөө хийдэг байсан тэр сайн зүйлсийг мартлаа гэж хэлсэн. 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것이다. 과거라고 이야기하고 있습니다. Тэр хийдэг ганц юм маань артгаа мартах буюу өнгөрсөн цаг үеэ мартаж 우리가 байна. 잊어야 될 것이 두 가지가 다 있는 겁니다. За тэгвэл биднэрт мартах ёстой хоёр зүйл байна. 과거에 잘했던 것도 잊어버리세요. За өнгөрсөн хугацаанд сайн амьдэрсэн тэр бүх үйл хэрэгэж гисэн мартах 과거에 хэрэгтэй. 실수했던 것도 잊어버리세요. За мөн өнгөрсөн цагт бид бүхэн алдаа гаргасан бол түүнийг ч мөн мартах ёстой. 새롭게 새해를 출발하는 겁니다. За тэгээ шинээр шинэ оноо эхлүүлнэ гэсэн. 바울이 이렇게 간증할 시기에요. 실제 바울은 많은 교회를 세웠습니다. За Паул яг ийхүү айлгаж явах хувцастай маш олон чуулгануудыг босгосон. 바울은 많은 사람들을 전도했습니다. За Паул маш олон хүн сайн мэдээ тараасан. 바울은 열심히 봉사했고 수고하고 희생했습니다. За Паул тэмээ хичээнгүйлэн зүтгэсэн сайн мэдээ тараасан. 그럼에도 불구하고 간증의 시작을 이렇게 하는 겁니다. За тэгсэн ч өөрийнхөө гэрчлэлийг ингэж эхлүүлсэн. 저 그거 다 잊어버리겠습니다. За би тэр бүгдээ мартнаа. 이 헬라어 원어 성경에 보면요. За грек хэлний үгээс харах юм бол 무관심으로 번역되어 있습니다. түүнийг анхаарахгүй, ойшоохгүй байна. 그러니까 바울이 생각 속에서 잊었던 것뿐만 아니라 원래부터 관심이 아예 없었던 겁니다. Тэгэхээр Паул зүгээр бодлороо энэ бүгдээ мартаад өнгөрсөн юм биш. Тийм ээ түүнийг анхаарахаа байсан. 지나갔으니까요. Өнгөрсөн учраас. 눈물과 희생과 수고 다 지나갔습니다. Тэр нулимс байсан, тэр зовлон зүдүүр, тийм ээ хичээл зүтгэл бүгд өнгөрсөн зүйлээ. 근데 이제 이렇게 반대로 간증하는 사람들이 있어요. За гэхдээ эсрэгээр нь ингэж гिचгэлээ ярьдаг хүмүүс байдаг. 내가 이러이러한 봉사도 했고, За би ийм үйлчлэл 내가 몇 хийсэн. 명을 전도했고, Би тэдэн хүн сайн мэдээ 내가 тараасан. 이만큼 희생했고, Би энэ хэмжээгээр зүтгэсэн. 이런 생각 속에 잠겨 있는 사람들이 Тэр 있는데요. энэ бодлоо дотроо түгжигдсэн хүмүүс байдаг. 다 잊어버리고 시작하는 겁니다. Тэр бүх бодлоо хаяад тэгээд эхлэх ёстой. 바울이 지금 그렇게 간증하고 있는 겁니다. Тэр Паул одоо тэгж гэрчлэлээ ярьж. 제가 예전에는요, 청년 때는요, 몸이 부셔지도록 봉사했습니다. За би өстө өнгөрсөн цагт тийм ээ залуу байхдаа би маань өстө урагтал үйлчилдэг байсан. 제가 예전에는 이렇게 안 살았습니다. Би өмнө нь ингэж амьдрдаг байсан ш. 제가 젊었을 때는 막 이렇게 수고했습니다. Би залуу байхдаа ингэж хичээдэг байсан. 실제 이렇게 말하는 분들이 За 있어요. бодтоор ингэж ярьдаг хүмүүс байх. 저도 조심해야 됩니다. Би ч гэсэн боломжтой 저도 хүмүүстэй. 설교 중에 자꾸 과거에 어떤 잘했던 것을 이야기할 때가 За 있는데 би ч гэсэндээ сургаалын дунд тийм ээ өнгөрсөндөг сайн байсан үйл явдлаа ярих үе 그거 байдаг. 다 잊어버리는 겁니다. Гэтэ энэ бүх зүйлсүүдээ мартах ёстой. 이러한 유행어가 한국에 있었는데요. Солонгос нэг ийм үг мод болж исэн. 어른들이 꼰대라는 말을 뭐라고 표현할지 모르겠는데 꼰대.
늙은 어른들이 자기 이야기를 막 이렇게 넋두리처럼 이야기하는 겁니다. За одоо нөгөө нэг өндөр настай болсон хүмүүс өөрсдийнхөө өнгөрсөн залуугийн үеийг ингээ ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. 아, 나 때는 말이야. Миний үед байна шүү дээ, 내가 тийм ээ. 군대에 있을 때 말이야. Би цэрэгт байхдаа гэх. 이런 거 얘기하는 겁니다. За иймэрхүү зүйлийг ярьдаг гэсэн үг байна. 근데 진짜 그런 것들은 신앙적인 부분에 있어서는 유익이 안 됩니다. За гэхдээ тэгж ярьж байгаа зүйлүүд маань итгэлийн хувьд бол тийм үр нөлөөтэй зүйл биш юм. 왜 그러냐면요. Яагаад вэ гэхээр 과거에 자기가 수고했던 것으로 현재의 모습을 합리화시키기 때문에 그렇습니다. тэр өнгөрсөн байсан өөрийнхөө тийм ээ сайн байсан тэр үйл хөдлөл тэр бүхэл зүйлсүүдээ яг одоодоо авч ирээ түүтэйгээ дүүцүүлж бодоод байдгаа гэсэн. 과거에 잘 살았던 그 모습으로 현재의 모습을 스스로 위로하게 되기 때문에 그렇습니다. Тэгэхээр өнгөрсөн сайн амьдарч байсан тэр тийм ээ хийж исэн зүйлүүдээ яг одоодоо чирж авчирангуудаа тэрийгээ тийм ээ яг ийм байсан юм шиг өөрийгөө тайвшруулдаг гэсэн. 우리가 잊어버릴 것을 잊어라. Тийм болохоор бид нар ч гэсэн хаях зүйлсээ хаях хэрэгтэй. 하진 않았습니다. Бүгдээрээ өнгөрөөд одсон шүү. 신앙생활에는 현재밖에 없습니다. За итгэлийн амьдрал яг одоогоос өөр зүйл байхгүй. 신앙생활은 잊어버리고 쫓아가는 겁니다. Тэр итгэлийн амьдрал маань өөрөө мартаад тэгээд урагшилдаг амьдрал. 자기 공로에 깊이 빠져 있다면 사람이 교만해질 수 있습니다. За өөрийнхөө тийм ээ өнгөрсөнд гаргасан ололт амжилтаа автцсан байгаа хүн бардам болохоос аргагүй. 바울이 끝까지 겸손할 수 있었던 이유가 무엇이냐면요. Паул ч гэсэн эзэн хүртэл даруй байж чадсан шалтгаан юу вэ? 13절 말씀인 겁니다. 14 дээр гарч байна. 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 내가 잊어버리고 13-ын төгсгөл ганц хийдэг юм маань ардхаа мартаж 오직 앞에 있는 것을 잡으려고 한다. урдах зүйлс рүүгээ тэмүүлж байсан. 한때를 향해서 살았던 겁니다. Барайны төлөө урагшилж амьдрсан гэж. 바울은 지난 과거에 관심이 없었습니다. За Паул бол өнгөрсөн амьдралдаа бол анхаарал 뒤를 тавьсан. 돌아보지 않고 앞만 보고 달리는 사람이었습니다. Тэр харашаага харалгүй зөвхөн урдхаа хараад гүйдэг нэг байсан. 우리도 마찬가지입니다. За бид нэр ч муу ялгаагүй. 잊어야 될 것은 다 잊어버리고 Мартаж хаях зүйлсүүдээ орхиод 표대를 향하여 쫓아가야 되는 겁니다. бид бүхэн барай өөд чиглэлд урагшлах хэрэгтэй. 누가복음 17장에는 한 무익한 종의 이야기가 기록되어 있습니다. Луг 17 дээр харах юм бол нэг нь зарц эмэгтэй талаар гардаг. 우리는 그리스도의 종입니다. За бид нар бол Христийн зарц хүмүүс юм. 스스로를 무익한 종이라고 고백합니다. Өөрсдөө бид бүхэн ямар чадваргүй зарц хүмүүсээ гэж илэрхийлдэг. 밭을 가는 것도 자기가 해야 될 일이었고 За тийм ээ энэ талбайг хагална гэдэг ч гэсэн өөрийнх нь хийх ёстой ажил. 양을 치는 것도 내가 해야 될 일이었습니다. Хон хариулах ч гэсэн миний хийх ёстой ажлаа. 그리고 돌아와서 주인을 띠를 띠고 수종 듣는 것도 내가 해야 될 За 일입니다. тэгээд буцаж ирээд зарцсан тийм ээ эзэндээ үйлчлэх нь хийх ёстой зүйл нэ гэж боддог. 그게 종의 자세이고 종의 마음입니다. Тэр энэ нь өөрөө зарцын байр байдал, зарцын зүрх сэтгэл. 무익할 종일 뿐입니다. Тэр би бол зөвхөн үр чимээ, ур чадваргүй зарц юм аа. 우리는 주님 앞에 종입니다. Тэр бид нар эзний өмнө зарц хүмүүсээ. 세상에서 여러 가지 어려움도 있지만 За энэ хорвоо дэлхий дээр хэцүү хүнд зүйл олон 여러 가지 일도 해야 되지만 олон ажил хийх ёстой. 그것을 다 끝내고 나서도 교회를 섬기는 일은 당연히 해야 될 일이다. Тэгэхээр тэр ажлаа хийж дуусгачаад чуулган дээр ирж үйлчлэнэ гэдэг чинь мэдээж хийх ёстой зүйлээ гэсэн үг. 그래서 우리가 자기 공로, 자기 업적에 사로잡혀서는 안 됩니다. Тэр бид нэр өөрсдийнхөө гавьяа зүтгэл тийм ээ түгжигдээд амьдарч болохгүй. 우리 구원도 주님의 공로를 의지함으로 받았습니다. За бид нар ч гэсэндээ тийм ээ эзний тэр гавьяа хийсэн ажлаар дамжуулж аврагдсан 이 хүмүүс. 중에 자기 공로로 구원받은 분 안 계시죠? Энэ дунд өөрийнхөө сайндаа аврагдсан байхгүй үстэй. 우리는 주님 공로로 구원받았습니다. Бид нэр эзний гавьяагаар эзний улмаас аврагдсан. 오직 주님의 공로로 천국까지 가는 겁니다. Тэр эзний үйлсэн тэр ажлын улмаас л деваажин руу орох болж байгаа 자, гэсэн. 우리 다시 빌립보서 3장 보시면요. За буцаад Филиппо 3-аас харвал 13절에 뒤에 있는 것을 잊어버린다고 했는데요. 13 дээр ардхаа мартнаа гэсэн байна. 이 뒤를 돌아보지 않는 신앙의 모습을 배울 수가 있습니다. За тэгвэл ардхаа хардаггүй итгэлийн байр байдлыг сурч болно гэсэн. 신앙생활은 앞만 보는 겁니다. Итгэлийн амьдрал гэж байгаа зөвхөн урдхаа хардаг. 과거의 생각에 얽매일 필요 없습니다. Өнгөрсөнд байсан бодолдоо бүлэгдэх шаардлагагүй. 신앙생활에는 진보밖에 없습니다. Тэр итгэлийн амьдралд бол тийм ээ яг одоо байхаас өөр аргагүй. 신앙생활하다가 자꾸 뒤를 돌아보면 결국 넘어집니다. За итгэлээрээ амьдрах явцдаа байн аршаагаа хараад байх юм бол уннаа. 소돔이 멸망할 때 롯의 처는 뒤를 돌아보다가 소금 기둥이 되었습니다. За тийм ээ Содом Гомороос сүрэх үед Лотын эхнэр аршаагаа эргэж хараад давсан байгаа юм болдог. 하나님 예수님께서는 그 사건을 이야기하면서 이렇게 За 말씀하셨습니다. Есүс тэр үйл явдлыг харангаа ингэж айлцсан. 줄로 잡으시고요. Энэ хэсгийг авч байгаараа дуртагаад 누가복음 17장을 찾겠습니다. Луг 17-оос олж харъя. 누가복음 17장
Луг 17 дугаар бүлэг байна. 28절, 29절 말씀입니다. 28, 29 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Түүнчлэн Лотын өдрүүдэд ямар байсан ч лам мөн тийм байна. Тэд идэж ууцгааж, худалдан авч, тариалж, барьж байгуулцгааж байлаа. Харин Лотыг Содомоос гарах өдөр Тэнгэрээс гал бүхэр бууж тэдний бүгдийг нь хөнөөсөн. 앞에서는 홍수 심판 이야기하면서 이제 불 심판 이야기를 하고 있는 겁니다. За одоо өмнө нь үерийн тэмээ агуулгын хилэнгээ дараа нь галан шүүртийн талаар хэлж өгч байна. 30절에 30 дугаар 인자에 ишлэлээр 나타나는 날에도 이러하리라. хүний хүү илчлэгдэх өдөрч мөн тийм байх болно. 지금 오늘날 모습이 이와 같습니다. Тэр одоогийн цаг үе маань үүнтэй 먹고 адилхан. 마시고 사고 팔고 심고 집 짓고 살고 있습니다. За идэж ууж тэмээ гэрлэж нөхөрт гарч барьж байгуулж амьдарч байна. 똑같습니다. Яг адилхан. 근데 인자에 나타나는 날에도 이러하리라. За гэхдээ хүний хүү илчлэгдэх өдөр ийм байна. 그러면서 32절에 이렇게 За 말씀하셨습니다. тэгээ 32 дээр ингэж хэлсэн. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Лотын илэрийг санагдав. 이제 창세기 19장에 있는 내용을 이렇게 예수님이 설명하는 겁니다. Тэр Эхлэл 18 дээр гарч байгаа 19 дээр гарч байгаа агуулгыг ингэж айлцсан байна. 소돔이 불로 멸망한 말인데요. За энэ Содом Гоморо улсаа галаар сүүрэг үед 롯과 롯의 아내가 같이 이렇게 나오는데요. за Лот болон эхнэр нь хамт тиймээ Содом Гомороос 뒤 гардаг. 돌아보지 말라고 하셨거든요. За тэгээ бурхан аргашаагаа харж болохгүй. 근데 롯의 아내가 나오다가요. Гэтэл Лотын эхнэр тэндээс явж байгаа 보면 안 되는데 뒤를 аргашаагаа харж болохгүй. 본 거예요. Гэтэл аргашаагаа харчихсан. 소금기둥이 되었다라고 이야기합니다. За тэгээд давсан баг нь болж үлдсэн гэж. 그러면서 예수님이 다시 말씀하시는 За 거예요. тэгээд Есүс дахин айлдаж байна. 마지막 때도 이런 사람들이 있을 것이다. Төгсгөлийн үед ч гэсэн ийм хүмүүс байх болно. 뒤를 돌아보는 것은 신앙생활에 있어서 유익하지 않습니다. Тэр ардхаа мартнаа аргашаагаа харна гэж байгаа нь итгэлийн амьд тус дэм болохгүй. 생각하라. Тэр түүнийг санаарай гэсэн байна. 롯의 아내처럼 되면 안 된다라는 것을 생각하라는 겁니다. Лотын эхнэр шиг болж болохгүй гэдгийг бодоорой гэсэн. 우리는 뒤에 있는 일을 다 잊어버리고 앞만 보고 가는 사람이에요. За бид нар бол ард байгаа бүхий зүйлсээ мартаад уршаагаа харж амьдардаг. 누가복음 9장도 보실까요? Мөн Луг 9-р бүлгийг олж харъя. 누가복음 9장 Луг 9-р бүлэг байна. 62절입니다. 62 дугаар ишлэл. 제니가 일학했어요. 제니 나와요. 62절 같이 읽겠습니다. За 62 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншийе. Есүс анжистэй гар тавьсан атлаа аргашаа харагч хэн боловч Бурхны хаанчлалд үл тэнцэн гэж айлтжээ. 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당치 않냐. За аргашаагаа харж байгаа нэгэн бол Бурхны хаанчлалд зохистой нэг юм шээ. 손에 쟁기를 잡았다라는 것은 일하는 모습입니다. За анжистэй гар тавьсан гэдэг чинь ажил хийж байгаа дүр төрх. 우리는 주님의 일을 하는 사람들입니다. За бид нар бол эзний ажлыг хийж байгаа хүмүүс ээ. 주님을 일하는 사람들이 쟁기를 가지고 이렇게 일을 하고 있는데요. За эзний ажлыг хийж байгаа хүмүүс тийм ээ анжсаар дамжуулаад ажлыг хийж байна. 뒤를 돌아보게 되면 방향이 틀어지는 겁니다. За тэгээ аргашаагаа харчих юм бол явж байгаа зөв чиг нь өөр болно. 우리가 밭을 갈고 있는데 Бид нар газар хагалж 계속 байна. 뒤를 돌아보면 할 수가 없는 겁니다. Аргашаагаа хараал авах юм бол хагалах боломжгүй. 바울의 신앙의 비결이 Тэр 무엇입니까? Паулийн итгэлийн нууц юу байсан бэ? 때를 향하여 쫓아갔다. Барай ууд урагшилтгаа. 그리스도를 바라보고 앞만 보고 달려갔다라는 것입니다. Тэр Христийг хараад зөвхөн урдгаа хараад гүйсэн гэсэн. 이 세상도 그 저녁도 지나가되 За энэ ертөнц болон ертөнцийн бүх шунал ачаал өнгөрн одноо. 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거합니다. Харин Бурхны хүслийг үйлдэх чинь мөнхөд оршноо. 요한일서 2장 17절에 있는 말씀인데요. 1-р Иохан 2:17 дээр гарч байгаа үг байна. 모든 것 다 지나가요. Бүхий л зүйл өнгөрөн одноо. 지금도 우리는 시간 속에 살고 있고 Одоо ч гэсэн бид бүхэн цаг хугацаанд дунд 이 амьдарч байна. 순간도 지나가고 있습니다. Энэ цаг хугацаа ч гэсэн өнгөрөн одож 내가 байгаа. 실수했던 것도 지나가고 Миний алдсан зүйлсүүд өнгөрч байгаа. 잘했던 것도 다 이미 과거입니다. Сайн амьдарсан тэр цаг хугацаа ч гэсэн аль хэдийн өнгөрсөн болсон. 근데 오직 하나님의 뜻을 행하는 그 모든 것들은 영원히 남는다라고 말씀하고 있습니다. За гэхдээ зөвхөн Бурхны хүслийн дагуу үйлдсэн зүйлсэл мөнхөд үлднэ гэсэн байна. 그러니까 우리가 주님의 뜻을 순종하는 가운데 천국에서 영원히 남는 상과 연결되는 거예요. Тэр бид нар эзний хүслийн дагуу үйлдсэн тэр бүх зүйлсүүд маань Деважин шагналтай холбогдно. 다시 빌립보서 3장 За буцаад Филиппо 3 руу очие. 14절입니다. 14-р ишлэл. 바울이 이렇게 이야기합니다. За Паул ингэж хэлж байна. 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가노라.
Шагналын төлөө бариа ууд урагшилдаг. 잊을 건 잊어버리고요. За мартах зүйлсүүдээ мартаа. 상을 바라고 상. Шагналыг хардаг. 상 받기 위해서 달려가는 겁니다. Тэр шагнал авахын тулд гүйдгээ гэж байна. 지금 2025년 정말 화살같이 지나갔습니다. За өнөөдөр 2025 он маань тийм ээ харамсан сум шиг л өнгөрлөө. 정말 빠르게 갔죠. Үнэхээр урд өнгөрсөн тийм ээ. 아마 여러분들 삶을 정리하면서 후회되는 것도 많이 있고 Магадгүй та бүхэн амьдралаа эргэж харангаа харамсаж байгаа зүйлсүүд байгаа. 또 잘했던 것도 있을 겁니다. Гэтэ мөн сайн хийсэн зүйлс ч байгаа. 지금 이 시기 때는 우리가 뭘 해야 되냐면요. За тэгвэл энэ цаг үед бид бүхэн юу хийх ёстой вэ? 다 정리하는 겁니다. Бүгдийг нь зэгцэлнэ гэсэн. 삶을 돌아보고 반성할 필요는 있지만 Амьдралаа эргэж хараад бид бүхэн түүнийг бодож тунгаах үе 그 хэрэгтэй. 생각에 지나치게 사로잡힐 필요가 없습니다. За гэтэ тэр бодолтой автаж болохгүй. 우리는 부르신 부름의 상을 위하여 달려가기만 하는 겁니다. Бид бүхэн тэр дуудлагынхаа төгөлөө шагналыг авахын тулд бариа ууд урагшилж байгаа юм. 자, 바울이 또 잊었던 것이 무엇일까요? За мөн Паулын мартсан зүйл юу вэ? 제가 이 바울의 이야기를 들으면서 바울의 삶을 좀 생각해 봤는데요. За энэ үгийг уншангаа Паулын амьдралыг бодож үзсэн. 그러니까 바울이 자기가 잘했던 것도 분명히 다 잊어버리겠다고 이야기했고 Тэр Паул өөрийн сайн хийсэн зүйлээ ч мартнаа гэсэн байна. 동시에 바울이 여기 잊었던 것이 무엇일까? За мөн тэгвэл Паулын мартсан зүйл юу байсан бэ? 실패와 상처입니다. Тэр бүтлгүүртэл болон шарах соёл. 바울은요 실패도 했었습니다. Тэр Паул бүтлгүүртэж байсан удаач байна. 교회를 핍박하는 사람이었습니다. Чуулганыг хавчдаг хүн байсан. 성도들을 죽이는데 앞장섰던 사람이었습니다. Ахан дүүсийг хөнөөж алхад урд нь тэргүүлж явдаг хүн байсан. 과거의 자신의 모습을 생각하면 아마 후회가 많이 됐을 겁니다. Тэр өнгөрсөн дэх өөрийнхөө нөхцөл байдлыг тиймээ бодоод үзвэл их харамссан 내가 байна. 왜 그렇게 살았을까? Би яагаад тэгж амьдрсан юм 내가 бэ? 왜 이렇게 나쁘게 행동했을까? Би яагаад тийм муу юм хийсэн юм бэ? 근데 그 모든 것도 다 잊어버린 За 겁니다. гэхдээ тэр бүх зүйлсүүдээ мартнаа гэж байна. 후회라는 그 감정에 사로잡힐 필요가 없습니다. Тэр харамсал гэж байгаа мэдрэмжиндээ хөдлөгдөж болохгүй. 반성하고 다시 앞만 보고 달려가야죠. Тэр өөрийгөө эргэн хараж дүгнээд урагшаага хараад явах хэрэгтэй. 반성하고 내가 이제 안 하면 되는 겁니다. Тэр өөрийгөө харж дүгнээд дахиж түүнийг хийхгүй байхад болно. 우리는 실패할 수 있습니다. За бид нэр бол бүтлгүүдэж болно. 우리는 연약하기 때문에 실수할 수 있습니다. Бид нэр сул дорой учраас алдаа гаргаж 근데 болно. 그 감정에 너무 얽매이지 ма세요. Гэтэ яг тэр мэдрэмжиндээ хитрхи хүлэгдэж болохгүй. 마귀가요 이 감정 가지고 공격하는데요. За бодорсонс бол тийм ээ хүний мэдрэмжээр их тоглодог. 과거의 실수의 생각에 잠기게 되면요. За өнгөрсөндөө алдаа гаргаж ирснээр байнга бодоод байх юм бол 마귀는 계속 속삭입니다. бодорсонс байнга шивнэ. 네가 무슨 임원을 해? Чи одоо юугаараа үйлчлэлийн гишүүн 너는 бэ? 뭘 해도 안 되는 Чи 사람이야. юу ч хийсэн бүтэхгүй 넌 шүү. 원래 못해. Чи угаасаа чадахгүй. 계속 이런 생각이 드는 거예요. Тэр байнга ийм бодлыг өгдөг байна. 마귀가 주는 생각입니다. Тэр нь бол бодорсонсны өгж байгаа бодлоо да. 우리가 실수할 수 있지만 Бид нэр алдаа гаргаж болох ч гэсэн 잊어버리세요. түүнийг мартаад 이제 안 그러면 돼요. дахиж тийхгүй байхад л болно. 부르심의 상을 바라보고 달려가면 되는 겁니다. Тэр дуудлагатаа шагнал авахын тулд шагналаа хараад урагшлах хэрэгтэй гэж байна. 바울이 나는 교회 다니는 사람을 내가 죽이는 사람이었어. 나 왜 이래? За Паул тийм ээ би чи сүмд явдаг хүмүүсийг алдаг байсан шүү дээ. Би одоо яана? 그렇게 안 했잖아요. Ерөөс тэгээгүй үстэй. 다 잊어버렸습니다. Бүгдийг мартсан. 우리는 영원한 속죄를 받은 사람들입니다. Бид нар бол мөнхийн золилтыг авсан хүмүүс. 하나님의 말씀을 100% 믿는 사람들입니다. Бурхны үгэнд 100% итгэдэг хүмүүс. 의인은 7번 넘어질지라도 다시 일어나거니와 За зөвхөн 7 өдрөч нэг сэхнэ гэсэн. 넘어질 수 있다는 거예요. Тэр унж болно гэсэн. 저도 넘어질 수 있습니다. Би ч гэсэндээ унах үе. 2025년 여러 번 넘어질 수 있습니다. 2025 онд хэд хэдэн удаа унжиж болно. 다시 일어나거니와 Гэтэ дахиад нэг сэхэх буюу болно. 하나님이 왜 연을 주셨을까? За бурхан яагаад тэгвэл жилийг тийм ээ бидэнд өгсөн ба? 이유가 있는 것 같아요. Шалтгаан ч гэсэн байгаа. 계속 회복의 기회를 주시지 않습니까? Байнга бид бүхэнд тийм ээ дахин сэргээсэй гэж боломжийг өгч байгаа. 실패했던 것도 다 잊어버리고 Тэр бүтлгүүцсэн зүйлээж мартаад 다시 2026년 일어나서 상을 바라보고 쫓아가는 겁니다. дахиад 2026 онд шагнал руу хараад урагшилнаа гэсэн. 다윗도 간음죄 지었습니다. За Давид ч мөн завхаарлын гин нүгэл хийсэн. 베드로도 예수님을 배신하는 죄를 За 지었습니다. Петр ч гэсэндээ Есүсээс гурвсан гин нүглийг хийсэн. 성경에 그 믿음의 사람들의 실수를 왜 기록했을까요? За тэгвэл Библиэлд итгэлийн хүмүүсийн тэр бүтлгүүтлийг яагаад бичиж үлдээсэн бэ? 우리도 얼마든지 그럴 수 있습니다. За бид бүхэн ч гэсэн тийм байх боломжтой учраас. 과거의 실패를 잊어버리지 않으면요, 자기를 비관하는 사람들입니다. За өнгөрсөндөх тийм ээ одоо тэр бүтлгүүтэл алдаагаа мартахгүй бол үргэлж өөрийгөө тийм ээ утраг байдалд оруулдаг тийм хүн болно. 주님을 위해서 일할 수 있는 용기를 상실하게 됩니다. Тэр эзний төлөө ажиллаж болох тэр эр зоригоо алдах хүн болно. 패배 의식에 사로잡히게 됩니다. Тэр дандаа л ялагдах гэсэн тэр бодолтой тийм үү хүлэгдсэн хүн 그럼 болно. 어떻게 되는 줄 아세요? Тэгвэл юу болдог вэ? 하기 싫어.
юу ч хийхийг хүсэхгүй. 나는 해봤자 안 되니까. Би угаасаа хийж үзэж чадахгүй 다 юм. 귀찮아요. 다. Бүх зүйл төвөгтэй болж эхэлнэ. 그게 패배 의식에 사로잡히면 그렇게 돼요. Тэр энэ өөрөө тийм ээ яланг тэр гутрал байдалтай хүлэгдэж байгаагийн. 바울이 또 뭘 잊었냐면요. За мөн Паул юу 과거 실패도 잊었고요. өмнөх алдаа тийм ээ бүлгүүтлээ марсан. 상처도 잊었습니다. Мөн шарах сорвоо ч гэсэн марсан байна. 여러분 우리가 상처를 받을 때가 За 있는데요. бид нар бусдаас шархлах үе 우리 байдаг. 사도행전 15장 찾겠습니다. Үйлс 15-ыг хайж болъё. 이 사도 바울이요 사람들에게 받은 상처가 있어요. За Илч Паул тийм ээ хүмүүсээс авсан шарах байгаа. 특별히 열심히 사는 성도에게 상처받았어요. Онцгойлон тийм ээ хичээнгүйлэн амьдардаг байсан итгэгчнараас шарахыг авсан. 15장 15-ийн 36절부터 36-аас 39절까지의 말씀입니다. 39 хүртэл. 15장 36절부터 39절입니다. 15-ийн 36-аас 39 хүртэл нь 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. Хэдэн өдрийн дараа Паул эзний үгийг тунхагласан хот бүрийн ах トゥ нар дээр буцаж очин тэд ямар шуухан байгааг нь мэдье гэж Барнабад хэлэв. Марк гэгддэг Йоохныг өөрсдийнхөө хамт авч явахыг Барнаб хүсжээ. Памфул тэднийг орхиж үйлсийн төлөө хамт яваагүй түүнийг авч явах хэрэггүй гэж Паул үзжээ. Хурц санал зөрөлдсөний улмаас тэд бие биесээ салж Барнаб Маркийг дагуулan Киприйг зорин усан онгоцоор явжээ. 바울과 바나바가 심히 다투는 장면입니다. За энэ Паул Барнаб хоёр тийм ээ хурц одоо маргалдаж байгаа тийм агуулга байна. 여기 심지어 심히 다투어서 피차 갈라섰다라고 39절에 말합니다. За тэгээ 39 дээр тийм ээ санал зөрөлдсөний улмаас тусдаа салаад явсан гэж. 바나바는요 성경에서 성령 충만한 사람이었다고 되어 있습니다. За Барнабыг бол Библиэлд ариун сүнсээр дүүрэн нэгэн байсан гэж хэлж байгаа. 그리고 이 말씀 속에 우리가 바울의 마음이라고 생각해요. За тэгвэл энэ үгэн донд бид бүхэн Паулын зүйлсдгэлийг бодож үзье. 상처가 있을 거예요. Гомдон өстэй тийм ээ. 바나바도 상처받고 Барнаб ч гомдно. 바울도 상처받았어요. Паул ч гомдно. 마가를 데리고 가냐 마냐 이걸로 의견 다툼이 된 거예요. Тэр Маркийг дагуулж явах уу байх уу гэдгээр хоорондоо зөрчилдсөн байна. 바나바는 마가 데리고 가잖아. За Барнаб бол Маркийг дагуулж явъя. 바울은 안 된다. Паул бол яах юм бэ? 끝까지 고집을 부린 거예요. 둘이. Эцсийн хүртэл хоёулаа зөрүүлсэн. 그러다가 결국에는 갈라선 거예요. За тэгээ эцэст нь салаад явсан гэж. 우리가 여기서 얻을 수 있는 큰 교훈이 За 있습니다. тэгвэл эндээс авч болох маш том сургамж байна. 바울이 지금 빌립보서 3장에 자기 간증하면서요. За Паул Филиппо 3 дугаар бүлэг дээр өөрийнхөө гэрчлэлийг 이 яриа. 상처가 있었을 거예요. Энэ тиймээ шархан бодогдсон байна. 누가 잘했고 잘못했고를 떠나서요. За нэг нь сайн байсан, нэгнийх нь муу байсан гэж хэлэх биш. 잊어버렸어요. Паул энийг ч марцсан. 우리가 임원들끼리 싸울 수도 있고요. Тэр бид нэр үйлчлэлийн гишүүд хоорондоо муудалцж 저랑 болно. 싸울 수도 있습니다. Надтай муудалцж болно. 다 잊어버리세요. Гэтэ тэр бүх зүйлсээ мартаа 지나갔잖아요. өнгөрцөн зүйл. 바울도 바나바에 대한 상처를 다 잊었습니다. Тэр нь Паул ч гэсэн Барнабд гомдож байсан тэр гомдлоо ч гэсэн мартсан гэж. 바울은 고린도 교회 형제자매들이 얼마나 많은 상처를 줬습니까? 바울에게. За тийм ээ Коринт чуулганы ахын дус Паул ямар олон шарахыг өгсөн бэ? 네가 사도냐? Чи ямар илч 너 вэ? 예수 제자도 아니잖아. Чи Есүсийн шав биш үстэй. 너는 돈 벌려고 지금 성경 가르치냐? Чи мөнгө олох гэж Библи зааж байгаа юм. 진짜 상처받았을 거예요. Чихнээсээ гомдсон баг тийм ээ. 우리가 그런 소리 들어봐요. Бид нэр тийм үг сонсъё. 우리 요즘 말로 바꿔 말해볼까요? Одоогийн үеэр хэлье. 네가 구원받은 거 맞아? Чи яг аврагдсан юм. 네가 무슨 봉사를 해? Чи ямар үйлчлэл хийдэг. 바울에게 지금 그런 얘기를 한 거예요. Тэр Паул ийм үгнүүдийг хэлсэн гэсэн. 넌 사도의 자격이 없어. Чи илч байх эрхгүй. 근데 바울은 뒤에 있는 일 다 잊어버렸습니다. За гэхдээ Паул ард байсан тэр бүх зүйлээ мартсан. 우리가 이 시기에 받았던 상처 다 잊어버리십시오. Тэр та бүхэн ч гэсэн ийм цагт тийм ээ өнгөрсөнд байсан тэр бүх гомдол шархаа мартаасаа гэж үсэж байна. 혹시 저에게 상처받은 분들 있다면 다 잊어버리십시오. За магадгүй надаас ч гэсэн шархалсан хүмүүс байгаа бол бүгдийг мартаарай. 또 서로에게 상처받은 사람들 있다면 다 За 잊어버리십시오. бас тийм ээ хоорондоо нэг нэгнээсээ шархалсан хүмүүс байвал тэр бүгдээ мартах хэрэгтэй. 우리는 표대를 향하여 쫓아가는 사람들입니다. Тэр бид бүгдээрээ барай руу чиглээд урагшилдаг хүмүүс ээ. 신앙의 경주를 시작했고 Итгэлийн амьдралын тэмцээн бий болсон. 뒤를 돌아봐서도 안 되고 За тэгээд аргашаа эргэж харж болох. 과거의 실패를 깊이 묵상할 필요 없습니다. Мөн өнгөрсөнд бүтлгүүтлээ ч гэсэндээ тийм ээ бодоолох шаардлага. 과거에 받았던 상처 깊이 생각할 필요 없습니다. Өнгөрсөнд байсан тэр шархаа бодоол санаалах шаардлага байна. 말씀을 묵상해야지 상처를 묵상하면 안 되잖아요. Тийм ээ. Үгээ тунгаан бодох ёстой нөгөө шарах сорвоос тунгаан бодоод яж болохгүй сте. 어떤 분들은 상처를 깊이 묵상
묵상하는 분들이 Зарим 있어요. хүмүүс нөгөө гомдлоо бодоод байдаг хүмүүс байдаг. 그래서 간증하면서 그 깊이 묵상된 게 아주 녹아져가지고 나와요. За тэгээд тиймээ гэрчлэл ярих юм бол нөгөө нэг гүн гүнзгий гомдлсон байсан сэтгэл нь хайлт усаа гарч ирдэг. 아주 깊은 상처를 받은 거예요. Тэгээ үнэхээр гүнзгий гомдсон байдаг. 상처 받을 수 있는데요. Та гомдож болно. 이 시간 잊어버리십시오. Гэхдээ энэ цаг та бүхэн түүнийг мартаарай. 우리는 앞만 보고 달려가는 사람들이잖아요. Тэгээ бид бүхэн зөвхөн урагшаа хараад гүйдэг 미리 хүмүүс. 다시 본문 말씀 За буцаад үнсэн үг рүү очие. 빌립보서 3장 Филиппо 3 дугаар бүлэг байна. 14절입니다. 14 дугаар ишлэл. 이 13절, 14절 말씀을 잊어버리고 쫓아갔던 것을 생각해 보면서 천천히 다시 한번 같이 읽어볼게요. За энэ мартаж бариуд урагшилна гэдгийг дахин бодонгоо 13 14-ыг хамтдаа уншийе. Ах トゥ нараа би үүнийг өөрийн болгосон гэж бодохгүй байна. Харин хийдэг ганц юм маань ардгаа мартаж урдах зүйлс рүүгээ тэмүүлж Христ Есүс дотор Бурхны дээж чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө бариуд урагшилдаг. 바울은 공로 의식 잊어버렸습니다. За тийм ээ. Илж Паул бол өөрийн ололт амжилтаа мартсан. 과거에 실수했던 것도 За 잊었습니다. мөн өнгөрсөнд алдаагаа мартсан. 과거에 받았던 상처도 잊었습니다. Мөн өнгөрсөн хугацаанд амссан тэр шарах гомдлооч мартсан. 표대를 향하여 쫓아갔습니다. За тэгээд бариа ууд урагшилсан. 부름의 상을 위하여 쫓아갔습니다. Дуудагдсан шагналын төлөө гэж байна. 지금까지는 바울이 잊었던 것을 말씀드렸고요. За өдөр хүртэл Паулын мартаж оргисон зүйлийг 그 хэлсэн. 바울이 쫓아갔던 것은 무엇일까요? За тэгвэл Паулын хөөж мөшгсөн зүйл юу вэ? 우리가 매년 12월 달 이 말씀을 통해서 잊을 건 잊어버리고 새해에 쫓아갈 거 쫓아가면 되는 겁니다. Тэр жил бүр бид бүхэн 12 сард тийм ээ энэ үгийг тунгаан бодонгоо орхиж мартах зүйлсүүдээ орхиод тэгээ шин сэтгэлээр дахин эхлэх хэрэгтэй. 바울이 무엇을 쫓아가냐면요. За тэгвэл Паул юу хөөж олсон бэ? 12절 말씀입니다. 12 дугаар ишлэл 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. Би хэдийн олж авсан да эсвэл хэдийн төгс болчихсондоо бус харин Христ Есүс намайг өөрийн болгож авсан учраас би ч үүнийг өөрийн болгож авахын төлөө урагшилдаг. 바울이 예수님께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 쫓아갔다. За Паул тийм ээ Есүс өөрийг нь өөрийн болгож авсны адил түүнийг өөрийн болгож авахын тулд урагшилдаг. 바울 입장에서 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것 이게 무엇일까요? Тэр Паулын байр сууриас Христ Есүс намайг өөрийн болгож авсан учраас гэж байгаа нь юу хэлж байгаа вэ? 사도행전 9장에 기록되어 있습니다. Үйлс 9-д бичигдсэн байна. 처음 예수님 만난 날 хамгийн анх Есүстэй уулзсан 그 өдөр. 다메섹 도상에서 주님의 음성을 들었습니다. Тэр Дамасик тосгонд тийм ээ эзний дуу хоолойг сонссон өдөр. 사울아 사울아. Саула Саула. 사울의 눈이 안 보이게 됐습니다. За тэгээд Саулын нүдэн юм харахаа болсон. 지금 이 이야기하면서요 바울이 그때를 떠올리는 겁니다. Тэр энэ үгийг хэлэнгээ тийм ээ Паулын тэр үеийн санаанд нь орсон байна. 처음 예수님 만난 날. Хамгийн анх Есүстэй уулзсан өдөр. 우리로 말하면 어떤 날일까요? За бид нэр өөрсдөндөө бодвол ямар өдөр вэ? 부활의 날. Аврагдсан өдөр. 처음 예수님 사랑 깨달은 날. Хамгийн анх Есүсийн хайрыг ухаарсан өдөр. 바울이 예수께 잡힌 바 된 그것이 있었습니다. Тэр Паул Есүсийг болсон тийм үе байсан. 그 십자가가 있었습니다. Тийм загалмай байсан. 우리에게도 그 십자가가 있습니다. Бидэнд ч гэсэн тэр загалмай байгаа. 우리가 뭘 잡으려고 쫓아가야 될까요? Тэгвэл бид бүхэн юуг барих гэж урагшлах ёстой вэ? 그 십자가의 고난을 잡으려고 쫓아가는 겁니다. Тэр загалмай зовлон авах гэж урагшлах ёстой. 바울에게 있었던 그 자리가 우리에게도 있지 않습니까? Тэр Паул байсан тэр нөхцөл байдал бидэнд дунд ч гэсэн байгаа. 우리도 예수님 만났습니다. Бид бүхэн ч гэсэн Есүстэй 처음 уулзсан. 예수님 만난 그날 있잖아요. Хамгийн анх Есүстэй уулзсан өдөр байна. 그 십자가의 사랑입니다. Тэр загалмай хайрыг хэлж өгч байгаа. 구원받고 우리는 정말 기뻤습니다. За бид бүхэн аврагдаад үнэхээр их баярлсан. 그 십자가의 그 희생, 그 주님의 희생이 나를 위한 것이구나라는 것을 깨달았습니다. Тэр загалмай дээр байсан тэр эзний золиостол миний төлөө байсан гэдгийг ухаарсан өдөр. 여기 바울은요, 그 예수님의 사랑에 잡혔다라고 표현하고 있습니다. За тэгээд Паул энд өөрийгөө тийм ээ өөрийн болгосон буюу баригдсан гэж хэлсэн. 우리도 이 날이 있습니다. За бид нар ч гэсэндээ тийм өдөр байгаа тийм ээ. 예수님의 사랑이 너무 커가지고요. Тэр Есүсийн хайр үнэхээр агуу байсан 그 учраас 사랑이 내 인생 전체가 잡혀버렸습니다. тэр хайр нь миний бүхий л амьдралыг өөрийн болгосон. 내 인생 전체를 붙잡았습니다. Тэр миний бүх амьдралыг тэр нэг авсан. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다.
Тэр Христийн хайр биднийг албаддаг гэж заасан. За Паул ч гэсэн тэгж хэлсэн. 바울이 죽도록 수고하고 매맞고 그 끝까지 이 믿음의 길을 갈 수 있었던 것은요. За Паул тийм ээ одоо өгтлэн одоо ташуурдуулаад зовлон амсангаа итгэлийн замаар алхсан шалтгаан юу вэ? 그리스도의 사랑의 강건함을 받았기 때문입니다. Христийн хайранд албадуулж байсан учраас. 우리도 그 크신 주님의 사랑에 붙잡힌 바 된 사람들입니다. За бид нар ч гэсэндээ тэр эзний хаагуй хайранд тийм ээ одоо атгагдсан хүмүүс. 그 크신 주님의 사랑에 붙잡힌 사람들이 모여서 야르마 교회가 되었습니다. За тэгээд тэр эзний агуу хайрыг амссан тэр хайрын дотор нь байгаа хүмүүс цуглаад яармаг чуулган болсон байна. 이 강건한다 이 뜻은 뭐냐면요. За тэгвэл албадна гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? 성경을 찾아서 보시겠습니다. За Библиэс хайж олъё. 고린도 후서 5장입니다. 2-р Коринт 5-р бүлэг. 고린도 후서 5장 2-р Коринт 5-р бүлэг 14절입니다. 14-р ишлэл. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншийе. Христийн хайр биднийг албаддаг. Учир нь нэг нь бүгдийн төлөө өгсөн тул бүгд өгсөн гэж бид ятгагдсан. 여기 강건이라는 말은요. За энэ албаддаг гэсэн байна. 둘러싸고 밀어낸다 이런 뜻을 가지고 За 있습니다. энэ үг нь тийм ээ одоо урагшлуулж туугаад бүгдийг нь багцлнаа, боныг болгоно гэсэн. 그러니까 사도 바울이 정말 끝까지 고난 가운데 믿음을 지킬 수 있었던 것은요. За тэгвэл Илж Паул тэр олон зовлон дундаа итгэлээ сахиж чадсан тэр нууц нь 주님의 사랑이 바울을 밀어낸 겁니다. эзний хайр тийм ээ Паулыг түлхэж байсан. 주님의 사랑이 바울을 둘러쌌습니다. Эзний хайр Паулыг тийм ээ боож багцсан. 주님의 사랑이 있었기 때문에 고난 가운데로 바울은 들어갔습니다. Тэр эзний хайр байсан учраас Илж Паул зовлон хүртэл дуртай орсон. 그 주님의 사랑이 무엇입니까? За тэгвэл эзний хайр юу вэ? 대신하여 죽는 사랑이잖아요. Өмнөөс нь өгдөг хайр. 여기 14절 보세요. 14-р ишлэл. 나 대신해서 죽는 사랑입니다. Миний өмнөөс тийм ээ өгсөн тэр хайр баг. 15절 말씀 같이 읽겠습니다. 15-ын маамд уншийе. Тэрээр бүгдийн төлөө өгсөн учраас амьд байгсад цаашид өөрсдийн төлөө бус харин өөрсдийнх нь төлөө үгээд амьлуулагдсан түүний төлөө амьдрна. 누군가 나를 사랑한다고 대신 죽어줄 수 없습니다. За хэн нэг нь намайг хайрлаж байна гэд миний өмнөөс бол өгч чадахгүй тийм ээ. 하나님의 사랑은 자기의 독생자를 대신 죽는 데까지 내어주었습니다. За гэхдээ Бурхны хайр бол тийм ээ өөрийн цорын ганц хүүг өмнөөс нь өгүүлэх хэмжээнд аваажсан. 그 사랑이 우리를 강건했기 때문에 우리가 이 자리까지 왔습니다. Тэр хайр нь биднийг албадаж байгаа учраас бид энэ хүртэл ирсэн гэсэн. 우리가 1년 동안 생각해보니 힘든 일이 많았죠. За энэ жилээ бид нэр өнгөрөөд тийм ээ бодоод үзэх юм бол хүнд хэцүү зүйл олон байсан. 오해를 받았을 수도 있고 За буруу ойлголцсон байж болно. 건강 문제로 힘들 수도 있고 За биеийн тийм ээ өвдөд тааруу байсан учраас зовсон байж болно. 많은 일들이 있었습니다. Маш олон үйл явдлууд болсон байгаа. 그러나 우리가 지금 이 자리에 앉아 있을 수 있는 이유가 무엇입니까? За гэхдээ тийм байсан ч гэсэн бид бүхэн энэ газар сууж байгаа шалтгаан юу вэ? 그리스도의 사랑의 강건함, Христийн хайр биднийг албадаж байгаа учраас. 대신 죽어주신 그 사랑 때문입니다. Тэр миний өмнөөс өгсөн тэр хайрын улмаас ахнэ. 주님의 은혜 가운데 우리가 오늘까지 왔다라는 겁니다. Тэр эзний нэгүсэл донд бид нэр өнөөдрийг хүртэл амьдарч байна 여러분 гэсэн. 십자가 한번 생각해 보세요. За тэгээ та бүхэн загалмайг бодож үзээрэй. 우리는 종교 생활하는 사람들이 아닙니다. За бид нар бол зүгээр нэг шашин шүтэж амьдарч байгаа хүмүүс биш 우리 ээ. 신앙생활하는 사람. Бид нэр итгэлээр амьдардаг хүмүүс. 여기 뭐 종교 생활하려고 이 자리에 오늘 오신 분 안 계시죠? Өнөөдөр нэг шашин шүтэх гэж энд ирсэн хүн байхгүй үстэй. 우리는 대신 죽는 그 사랑 때문에 사랑의 강건함 받고 여기 온 겁니다. Тэр бид нэр тийм ээ өмнөөс маань өгөж өгсөн тэр хайрын улмаас түүнд албагдагдаад энэ газар ирсэн байгаа. 억지로 오신 분 계세요? Албан хүчээр ирсэн хүн байна уу? 우리는 주님의 사랑에 감사해서 신앙생활을 시작했습니다. Тэр бид нар эзний хайранд талархсан учраас итгэлээр амьдарсан. 그 십자가 사랑 때문에 순종하고 Тэр загалмай хайраас болж бид нэр дуулууртай амьдардаг. 십자가 사랑 때문에 희생합니다. Загалмай хайраас болж бид нэр 우리는 золиос. 십자가 사랑 때문에 한 마음이 되었습니다. Тэр бид нэр загалмай хайраас болж нэг сэтгэлтэй болдог. 바울이 그 이야기를 하는 겁니다. Тэр өнөөдөр Паул түүнийг хэлж өгч байгаа. 예수께 잡힌 바 된 그것, 그 십자가에게 십자가 사랑에 붙잡힌 바 되었습니다. Тэр Есүсийн хайранд буюу Есүсийн загалмайд баригдсан нэгэн болсон. 그래서 예수님 말씀하셨습니다. За
За тэгээд Есүс альцсан. 자기 십자가를 지고 나를 따를 것입니다. өөрийнхөө загалмайг үрээ намайг дагаа. 2025년 우리 각자가 있는 자기 십자가를 지고 주님을 쫓아갔습니다. За бид бүхэн 25 ондоо өөрсдийнхөө загалмайг үрээд эзнийг дагсан. 2026년에도 우리는 자기 십자가를 지고 주님을 쫓아갑니다. Тэр бид бүхэн 26 ондоо ч гэсэндээ өөрсдийнхөө загалмайг үрээд эзнийг дагах ёстой. 자기 십자가는 자기 고난입니다. Тэр өөрийн загалмай гэдэг чинь надад өгөгдсөн зовлон гэсэн үг. 자기라고 표현하는 거예요. Тэр өөрийн гэж байгаа тийм ээ. 각자의 십자가가 달라요. Хүн тус бүрийн тэр загалмай өөр өөр. 다른 사람의 고난과 나의 고난을 비교하지 마세요. Тэр өөрийнхөө зовлон бусдын зовлонтой жишиж болохгүй. 저도 십자가를 지금 지고 가고 Би ч 있는데 гэсэн загалмай үрээд явж байна. 무게가 달라요. Тэр хүнд жин ч гэсэндээ өөр өөр. 이건 주님 앞에까지 갖고 가는 겁니다. Тэр эзний өмнө очих хүртлээр би энэ загалмайг үүрсээр очноо. 그리고 주님 만나면 이렇게 하는 겁니다. За тэгээ эзэнтэй уулзах юм бол ингэн 십자가를 내려놓고 주님이 안아주시는 거예요. загалмайгаа буулгаад эзэн биднийг тэрнэ. 수고했다. Чи хичээсэн шүү. 잘 살았다. За чи үнэхээр сайн амьдэрсэн. 자기 십자가를 지고 주님을 따라가는 사람이 주님의 제자가 될 수 있는 겁니다. 오치라네. Тэр өөрийгөө загалмайг үрээд тэгээд эзний өмнө очноо гэсэн үг. 주님께 받은 그 자기 십자가라는 것이 우리 각자에게 있는데요. Тэр эзнээс авсан загалмай хүн болгонд байгаа. 그것이 이제 무거워서 내려놓고 싶을 때도 있습니다. За тэр загалмайг хүнд учраас заримдаа буулгахыг хүссэн үе байдаг. 근데 주님의 그 사랑의 강건함으로 여기까지 올 수 있었습니다. Гэхдээ эзний хайр байсан учраас энэ үртэл ирсэн. 우리 다시 빌립보 본문 말씀입니다. За 빌립보 буцаад 3장 үсэг рүү очие. Билибо 3 дугаар бүлэг байна. 14절 말씀입니다. 14 дэх ишлэл. 같이 천천히 읽겠습니다. За хамтдаа удаагаар уншицгаая. 그때를 Христ Есүс дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө ариуд урагшилдаг. 바울의 믿음은 바울이 쫓아갔던 것은 바로 상이었습니다. Тэр Паулын дэмээ харсан зүйл нь шагнал байсан. 그리고 구원의 은혜라는 상을 이미 받은 За 사람들이고 бид бүхэн ч гэсэн авралын нэгүсэл гэсэн шагналыг урьдчилан авсан хүмүүс. 이제 주님의 상을 바라보고 쫓아가는 사람이 되었습니다. Тэр одоо эзний үг шагналыг хараад тэгээд урагшилдаг хүмүүс болсон байна. 바울이 마지막으로 이 얘기를 했거든요. За тэгээд Паул хамгийн сүүлд нь энэ үгийг хэлсэн. 여기 상 이야기 했는데요. За шагналын талаар хэлсэн байна. 디모데 후서도 찾겠습니다. За 2 дугаар Тимот номыг олж харъя. 바울의 유언입니다. За Паулын гэрээсэл байна. 디모데 후서 4장 2 дугаар Тимот 4-р бүлэг. 4장 7절입니다. За 4-ийн 7 дугаар ишлэл байна. 4장 7절 말씀을 같이 7절 8절 말씀까지 같이 읽겠습니다. За 4-ийн 7-8-ыг хамтдаа уншицгаая. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, илэглээ сагсан. Урд минь зөвхт байдлын титэм надад зэхэгдсэн байна. Зөвхт шүүгч эзэн тэр өдөр намайг зөвхөн намайгч биш, түүний үзэгдэхийг хүсэж бүх хүнийг бас түүгээр шагнах болно. 여기 바울의 유언인데요. Паулын гэрээсэл гарч байна. 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다. За сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээ сагсан. 여러분, 싸움은 쉬워요, 힘들어요? За тэгвэл тэмцэнэ гэдэг чинь амархан уу эсвэл хэцүү юу? 힘들죠. Хэцүү байлаа. 선한 싸움을 우리도 싸우고 За 있는데 бид нар ч гэсэндээ сайн тэмцлэр тэмцэж байгаа хүмүүс. 바울이 걸어갈 길을 마쳤다라고 돼 있습니까? 달려갈 길을 마쳤다라고 돼 있습니까? За тийм ээ Паул энэ чинь алхаад явсан замаа дуусгасан гэж байна уу эсвэл тэр хэцүү хүнд замаа дуусгасан гэсэн байна уу? 달려가는 거예요. Гүйж явсан гэсэн үг. 쫓아간다고 말씀하시잖아요. За тэгээд бид бүхэн урагшилж хөөнөө гэсэн. 그러면서 바울이 이렇게 За 고백합니다. тэгээд Паул ингэж хэлсэн байна. 의의 면류관이 나를 위하여 예비되었다. Зөвхт байдлын титэм надад зэхэгдсэн байна. 근데 그 다음 말씀이 중요해요. За түүний дараа юу гэж байна? 나에게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라. За зөвхөн намайгч биш түүний үзэгдэхийг хүсэж бүх хүнийг түүгээр шагнах болно. 우리 이야기잖아요. Тэр биднийг ярьж байна. 바울에게만 이 상이 있는 게 아니고요. За
ганцхан Паулд энэ шагнал байх юм биш. 우리에게도 이 상이 있다는 겁니다. Биднэрт ч гэсэндээ энэ шагнал байгаа гэсэн үг. 자기 십자가가 무거우면 무거울수록 상이 클 겁니다. Тэр өөрийнхөө шагнал тэмээ хүнд байх өөрийнх нь загалмай маань хүнд байх чиглэлээр авах шагнал нэх байна гэсэн үг. 그 십자가 꼭 지고 주님 앞에까지 가는 겁니다. Тэр загалмайгаа үрээд эзний өмнө хүртэл очих 우리는 байгаа. 빈손으로 천국에 오는 것을 원하지 않습니다. За эзэн бол биднийг хоосон гартаа ирээсэй гэж хүсэхгүй. 주님을 위해서 살다가 주님 앞에 서는 것을 원합니다. Тэр эзний өмнө амьдарч байгаад эзний өмнө тэр чигээр очиосай гэдгийг хүсэж байгаа. 저도 때로는 이 자기 십자가를 집어 던지고 싶을 때가 있거든요. За надад ч гэсэндээ заримдаа энэ загалмайгаа шийдээд хайчмаар санагдах үе байдаг. 다 내려놓고 싶을 때도 있어요. Тэр бүх зүйлийг орхимоор санагдах үе байгаа. 주님의 제자잖아요. Та гэхдээ эзний шав болсон хүмүүс байна. 끝까지 지고 주님 앞에 가는 것이 합당하다. Тэр эцсийн хүртэл тэр загалмайг үрээд эзний өмнө очино гэдэг зохистой. 자, 그리고 고린도전서 9장을 찾겠습니다. За тэгээд 1-р Коринтосыг харж олъё. 계속 바울은요 달리기 얘기하는 달리기. За Паул бол тийм ээ байнга л гүйх талаар хэлж 이 байгаа. 두 건 잊었고 달려갔다라는 겁니다. За мартах зүйлээ мартаад гүйсэй гэж хэлсэн. 고린도전서 9장 1-р Коринт 9-р бүлэг 24절 25절입니다. 24, 25 дугаар ишлэл. 달리는 삶의 끝에는 반드시 상이 있습니다. За тийм ээ гүйж байгаа амьдралын цаана заавалчгүй шагнал байна гэсэн. 달려갈 길을 마치고 의의 멸류관이 За 예비되었고 тэгээд энэ гүйх замаа дуусгаад зөв байдлын титэн байна. 예수 같은 말씀 하는 겁니다. За яг л адилхан үнүүдийг хэлээд байна гэсэн. 24절 25절 말씀을 같이 За 읽겠습니다. 24, 25-ыг дахин хамт уншийе. Уралдааны замд гүйгчид бүгд гүйдэгч нэгэн шагнал хүртэлгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Та нар ялахын тулд гүйцгээ. Тэмцээд өрсөлдөгч бүр бүх талаар биеэ захирах чадварт өөрийгөө дасгалжуулдаг. Тэд буудах тэтэм хүртэхийн төлөө бол харин бид үл буудах тэдмийн төлөө юм. 여러분, 이 말씀은 고린도 지역에 실제 달리기 경주가 있었는데요. За тухайн үед тийм ээ Коринт гэдэг газар бодтор буудаг тийм тэмцээн байсан. 3년에 한 번 이렇게 큰 경기가 열렸다고 합니다. За 3 жилдээ нэг удаа ийм том тэмцээн болдог байсан гэж гарч 실제 참여했던 선수들은 왕이 주는 연료관을 받기 위해서 최선을 다해서 달렸습니다. За тэгээд энэ тэмцээнд оролцдог байсан хүмүүс нь хааны тийм ээ өгөх тэдвийг авахын тулд бүх хүчээр ажиллаж гүйдэг байсан. 바울이 그 경주를 보면서 신앙과 연결해서 이렇게 말하고 있습니다. За тэгээд Паул энэ хүү тэмцээнийг харангаа итгэлтэй холбож ингэж хэлсэн. 우리가 신앙의 운동장에 들어섰어요. Тэр бид бүгдээрээ тийм ээ энэ итгэлийн одоо зааланд орж ирсэн 이제 гэсэн. 우리는 경주자가 됐는데요. За одоо бид бүхэн тийм ээ тэмцээнд өрсөлдөгч болсон. 상을 바라보고 달리는 선수들이 되었습니다. За тэгээд шагналыг хараад гүйдэг тамирчид болсон байна. 이 국가대표 운동 선수들 있죠. 국가대표. За одоо улсаа төлөөж тэмцээнд оролцдог тамирчид байдаг. 우리 육상 경기, 달리기 경기 보면요. 자기 나라를 위해서 정말 죽도록 뛰잖아요. За одоо гүйх ч юм уу тийм ээ ямар нэгэн тэмцээн уралдаан байх юм бол улс орноо төлөөлж байгаа учраас өгөх гэж байгаа юм шиг гүйж оролцдог. 우리 국가대표입니다. За бид бүгд тэгвэл улсаа төлөөлж оролцож байгаа 전국 хүмүүсээ 국가대표. Диваачангийн тийм ээ тамирчин байна гэсэн. 하나님 나라의 국가대표로 여러분들은 뽑혔어요. Тэр бурхны улсын тамирчин болж та бүхэн сонгогдсон байна. 어떤 자세로 달려야 될까? За тэгвэл ямар байр байдлаар гүйх вэ? 바울이 이거 보니까 이 선수들 보니까요. За Паулын тамирчдыг хартал 그 왕이 주는 면류관은 썩는 면류관인 거예요. хааны өгдөг титэн бол тийм ээ бууддаг ялзардаг титэн. 잠깐은 기쁘죠. За тэрхүү хугацаанд бол баярлаж байна. 시간 지나면 썩어가요. Цаг хугацаа өнгөрөх юм бол буудаж ялзарна. 근데 우리 애가 받을 면류관은 За харин бидний авах титэн бол 썩지 않을 면류관이라고 말하고 있습니다. за үл буудах титэм юм аа гэсэн байна. 그래서 모든 일에 절제한다는 거예요. За тийм учраас бүх зүйлд өөрийгөө захирдаг. 우리가 휴가도 누릴 수 있고 휴가 За бид бүхэн тийм ээ дээш өргөдөлтийг ч бидрэх хүмүүс. 편하게 살아도 됩니다. Тэр бид бүхэн амар тайван амьдрах боломжтой. 그것까지도 절제하는 것입니다. За гэхдээ тэрийг ч гэсэн бид бүхэн захирч байгаа гэсэн үг. 주님께 받을 은혜가 있습니다. Тэр эзнээс авсан нэгүсэл байгаа учраас 영원한 면류관을 얻고자 우리는 달리기 선수가 되었습니다. за тэгэхээр бид бүхэн мөнхийн титмийг авахын тулд тийм ээ тамирчин болсон хүмүүс ээ. 저도 이제 운동 선수 생활을 한 15년 За 했었는데요. би ч гэсэндээ тамирчны амьдралаар 15 жил амьдарсан. 이 모든 일에 절제한다는 말이 너무 공감이 됐습니다. За тэгээ бүх зүйлд өөрийгөө тийм ээ захирч тасалжуулна гэдэг үгэнд их санал нэгдэв. 저는 체중 감량을 했었나 했는데 체중 감량 몸무게를 빼야 되는 Би пастор болохоор тийм ээ одоо биеийн жингээ хасах хэвээр биеийн жингээ байх хэвээр тийм үг. 그 체중에 통과해야지만 다음날 시합을 뛰는 겁니다. тэрээ тийм ээ тухайн одоо тэмцээний
заасан тэр биеийн жинд хүрж байж дараа өдөр нь тэмцээнд орж чаднаа гэсэн. 그러니까 막 한 달 만에 10kg를 잠깐 빼야 되는데 Тэгэхээр нэг сарын дотор 10 кг хасах хэрэгтэй байлаа гэж 물도 бодъё. 못 마시고 Тийм бол уус жууж чадахгүй. 사람 만나지도 За 못하고 хүнтэй уулзаж чадахгүй. 계속 운동하고 안 먹고 버티는 겁니다. Тэр байгаль тиймээ дасгал хөдөлгөөнөө хийгээл хоолч сайн идэж чадахгүй тэснэ гэсэн. 그리고 제 몸무게에 올라갑니다. За тэгээд нөгөө жингээ жинлүүлж үзэх юм бол 제가 진짜 그런 경험이 있는데요. за тэр үе жинхнээсээ тэгж үздэг байсан. 체중이 올라갔는데요. За ингээд жин дээр гараа зогслоо. 열심히 체중을 뺐는데 За тэгээ үнэхээр их тиймээ жингээ хасах гэж хичээсэн. 200g이 오버가 되는 거예요. За гэтэл 200 грамын зүрүү гарсан. 시간이 얼마 안 남았습니다. Тийм ээ цаг хугацаанд их үлдээгүй. 그 운동선수들은 그렇게 하잖아요. Тэгээ тамирчид тэгдэг шүү дээ тийм ээ. 그래서 막 사우나로 갔습니다. За тэгээ саунд руу очсон байна. 그 안에서 막 땀을 빼는 겁니다. За тэгээд хөлсөө гаргаал тийм ээ. Тэр нөгөө жингээ хаях гэж байна. 그러니까 운동선수들도 그 신앙의 경주를 그렇게 치열하게 달리는데 Тэр нь итгэлийн тийм ээ би тэмцээний тамирчид ч гэсэндээ ийм ширүүнээр ингэж тэмцээнд өрсөлдөхийн тулд хичээж байхад 모든 일에 절제하고 бүх зүйл дээр өөрийгөө тийм ээ бариад 음식 먹는 것도 절제하고 хоол идэхтэй хүртэл өөрийгөө захирч. 주님의 상을 썩지 않는 상을 위해서 달려가는 겁니다. За тэгээд эзний тийм ээ өгөх үл муудах тэтмийн төлөөгүй нэ гэж 그래서 사도 바울은 나의 달려갈 길 주 예수께 받은 사명 그 복음 전하는 그 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. За тэгээд Илж Паул тийм ээ эзэн Есүсээс авсан тэр үүрэг албааг гүйцээхийн тулд өөрийн амийг юмн чинээ бодоогүй гэсэн. 달려갈 길인 겁니다. Тэр өөрийн гүйх ёстой замаа гэсэн үг. 신앙의 경주를 멈춰서는 안 됩니다. Тэр бид бүхэн итгэлийн энэ замаа зогсоож болохгүй. 상이 있기 때문에 그렇습니다. Тэр шагнал байгаа учраас 자, 근데 여기 이런 말씀이 있습니다. за энэ ийм үг гарч байна. 히브리서 12장 찾겠습니다. Еврей 12 дугаар бүлгийг хайж олъё. 우리가 쫓아가는 삶에 있어서요. За тэгвэл бид бүхэн урагшилж амьдрахын тулд 이렇게 경주하면 잘 달릴 수 있습니다. за ингэж тийм ээ өрсөлдөх юм бол сайн бид бүхэн гүйж чаднаа. 자, 12장 1절 12 дугаар 1-р ишлэл байна. 여기 경주가 나오는데요. За энэ дээр тэмцээн өрсөлдөөн гарч байгаа. 12장 1절 말씀을 같이 읽겠습니다. 12-ийн 1-р ишлэлийг хамтдаа уншийе. Тиймээс бид өөрсдийг минь хүрээлэнгүй үйл мэд үлэмжих гэрч нартай тул аливаа саад тодгор ба амархан өрхөдтэй нүглийг хажуу тийш нь тавьж өмнөө тавигдсан уралдаанд төвчээртэйгээр гүйцгээе. 여기 구름같이 둘러싸 허다한 증인들은 누구를 가리키냐면요. За үйл мэд үлэмжих гэрч нараа гэдэг нь хэнийг хэлж байгаа вэ? 히브리서 11장에 나오는 모든 믿음의 사람들이고요. За Еврей 11 дээр гарч буй итгэлийн баатруудыг хэлж өгч байгаа. 예수님도 포함되어 За 있습니다. тэгээд Есүс ч гэсэндээ хамаарагдаж байна. 지금 예수님 믿고 죽은 사람들 천국에 가 있는데요. За Есүст итгээд өөд болсон хүмүүс Деваажинд байгаа тийм ээ. 그들이 예수님과 함께 우리를 지켜보는 겁니다. За тэгэхээр тэдгээр хүмүүс маань Есүстэй хамт биднийг харж байгаа гэсэн байна. 우리는 지금 달리고 За 있는데요. бид нар одоо гүйж байна. 여기 다 지켜보고 있는 За 겁니다. тэгвэл тэр хүмүүс бүгдээрээ бид бүхнийг харж байгаа. 근데 여기 경주하는 데 있어서 두 가지를 꼭 벗어버리고 해야 된다. За гэхдээ энэ тэмцээнд өрсөлдөхийн тулд хоёр зүйлийг хаях ёстой гэсэн. 1. 모든 무거운 것. Нэгдүгээр хэн тийм ээ? Бүхий л хүнд зүйлсүүд. 2. 얽매이기 쉬운 죄. Хоёр дахь нь амархан өрхөддөг нүгэл. 우리가 새해 또 달려야 되는데 За би одоо бид бүхэн шинэ ондоо ч гэсэндээ гүйх ёстой. 요거 두 가지 벗어버리고 달려야 돼. Тэр энэ хоёр зүйлсийг бид бүхэн хаяад тэгээд гүйх хэрэгтэй. 모든 무거운 것이 뭘까요? Тэгвэл бүх хүнд хэцүү зүйл гэж байгаа нь юу вэ? 달리기 선수들이 무거운 가방 메고 뛰면 뛸 수 있을까요? За тийм ээ энэ гүйлтийн тамирчид хүнд цүнх үүрчээд гүйх юм бол гүйж чадах уу? 안 됩니다. Чадахгүй шүү дээ тийм ээ. 가벼워야 뛸 수 있잖아요. Тэр хөнгөн хувцлаж байж гүйж чаднаа гэсэн. 그러니까 내가 주님을 위해서 열심히 달려가는 데 있어서 해당되는 모든 장애물입니다. За тэгвэл бид бүхэн эзний төлөө амьдрахад саад болж байгаа бүхий л тэр саад тодгорыг хэлж өгч байна. 그냥 달려도 힘들어요. За зүгээр гүйхэд хүртэл хэцүү байдаг. 우리 신앙생활 하는 데 있어서요. 무거운 거 다 벗어버려야 돼요. За тэгвэл бид бүхэн итгэлээр амьдрахын тулд бүх хүнд хэцүү зүйлсүүдийг хаях ёстой. 이제 삶에 불필요한 것들을 좀 정리하셨으면 За 좋겠어요. тэгэхээр амьдралдаа ч гэсэн тийм та бүхэн хэрэгцээгүй зүйлсүүдийг цэгцлээсэй гэж хүсэж байна. 그 신앙생활하고 직장생활하고 딱 두 가지잖아요. Тэр итгэлээрээ амьдрал тийм ээ ажиллаа хийгээл амьдрах энэ хоёр зүйл л байна. 내가 일을 너무 많이 했다. 일도 좀 줄이세요. Тэр би хитрхийх ажиллаад байна гэх юм бол ажиллаа ч гэсэндээ багасгах ёстой. 모든 무거운 것입니다. Тэр ч гэсэндээ хүнд зүйлс. 나를 붙잡게 하고 있는 그 모든 것들 다 벗어버리고 뛰어야 됩니다. Тэр намайг зуурч бариад байгаа тэр бүх зүйлсүүдээ би тайлчаад тэгээд гүйнэ. 삶이 단순해져야 돼요. Тэр амьдрал маань их энгийн байх хэрэгтэй. 학생은요. За сурагч хүн бол 학교 교회 학교 교회 학교 교회. тэмээ сургууль сүм гэж явах хэрэгтэй. 그게 전부죠 우리가. Тэр эн чинь бидний бүх зүйлээ гэсэн үг. 나를 무겁게 하는 것, 그 생각나는 것, 그거 벗어버려요. Тэр намайг тэмээ хүндрүүлж байгаа тэр бодолд орж байгаа зүйлсүүдээ
бүгдийг нь хаях хэрэгтэй. 그리고 여기 예수님께서 За 말씀하셨습니다. тэгээд Есүс альцсан байна. 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매 자기 목숨까지 미워하지 않냐면 나에게 올 수 없느니라. За тийм ээ. Одоо намайг дагагч нэгэн буюу миний араас дагахыг хүсэж байгаа нь өөрийнхөө гэр бүл хамаатан садан ээж аав тийм ээ өөрийн гэсэн бүх зүйлээ орхиод намайг дагах боломжтой гэсэн. 가족이 혹시 나를 무겁게 합니까? Магадгүй гэр бүл чинь таныг хүнд хэцүү байлгаж байна уу? 그런 경우도 많이 있습니다. Тийм тохиолдол олон байгаа. 주님의 제자가 될 수 없다고 말하고 있습니다. Хэрвээ тийм байх юм бол эзний шав болж чадахгүй гэсэн. 부모 버리라는 소리 아닙니다. 오해하지 마십시오. За та бүхэн ээжигээ хай гэж ингэж буруу ойлгож болохгүй. 자식 버리라는 소리 아닙니다. 오해하지 마십시오. Орих гэж ингэж буруу ойлгоод яж болохгүй. 내 신앙에 무거운 것이 되어버렸다면 그것도 내려놓고 주님을 향해 달려가야 됩니다. Тэр миний итгэлийн амьдралыг хүндрүүлж байна гэх юм бол тэр зүйлээ ч гэсэндээ орхиод итгэлээр амьдрах ёстой гэсэн. 주님보다 자식을 더 사랑할 수 없습니다. Эзнээс илүү үр хүүхдээ хайрлах боломжгүй. 얽매이기 쉬운 죄라고 되어 있습니다. Тэр амархан өрхөддөг нүглээ гэсэн. 헬라어 뜻으로 가까이에 있는 작은 죄를 말하고 있습니다. За грек хэлнээс харах юм бол өөрт нь ойр байгаа жижиг гин нүглийг хэлж байгаа. 자, 2026년 우리가 달려야 되는데 За бид бүхэн 26 онд ч мөнгөх ёстой. 가까이에 있는 작은 죄 Тэгвэл 그거 버려야 돼요. миний дэргэд байгаа тэр жижигхэн гин нүглээ би хаях ёстой. 그거 가지고는 달려갈 수 없습니다. Тэр тэрийг зуурч бариад гүйх боломжгүй байна. 지금 생각나는 그거 버리십시오. Тэр одоо та бүхний санаанд орж байгаа тэр зүйлүүдээ хаяарай. 가까이에 있는 그 작은 여우가 내 신앙을 망칩니다. Тэр хажуухан байгаад байгаа тэр жижигхэн үнэг миний итгэлийг сөөрүүлдэг. 그 여우가 열매를 못 치게 한다고 돼 있는데 못 맺히잖아요. Үнэг тийм ээ үр жимээс ургуулахгүй байлгадаг гэсэн. 2025년 더 많은 열매를 맺을 수 있었습니다. За 25 онд бид бүхэн олон үр жимээс ургуулах боломжтой байсан. 작은 죄, 작은 여우가 그거 다 망쳐놨어요. За гэтэл тэр жижигхэн гим нүглүүд буюу жижигхэн үнэг тэр бүх үр жимсийг маань сөөрүүлсэн байна. 그걸 벗어버리고 우리가 경주를 해야 된다. Тэр бүх зүйлсүүдээ бид бүхэн хаяад тэгээд тэмцээнд 왜 оролцсон. 우리의 신앙이 제자리 걸음일까요? За яагаад бидний итгэл тийм ээ яг нэг газраар эргэлдээд байгаа бол 항상 뭔가 하고 있는데 왜 항상 같은 자리일까요? за байнга л нэг юм хийгээд байдаг гэхдээ яагаад тэр байрнаас хөдөлдөггүй бол 무거운 것이 나를 잡고 있고 хүн юм намайг зуурцсан байна. 얽매이기 쉬운 죄가 나를 붙잡고 있는 Амархан өргөддөг нүгэл намайг барьчихсан байна. 바울은 잊어버리고 쫓아갔습니다. Тэр Паул бол түүнийг мартаад тэгээд урагшилсан. 뒤에 있는 것은 다 잊어버리고 Тэр ардаа байгаа бүх зүйлсийг мартсан. 잘했던 것도 있고 Сайн байсан зүйлж байгаа, 잘못했던 것도 있고 муу байсан зүйлж байгаа. 이제는 주님을 위해서 십자가를 바라보고 쫓아가는 За 겁니다. тэгээд одоо бол эзний төлөө загалмайгаа өрөөд урагшилнаа гэж. 바울이 이렇게 고백했습니다. Паул ингэж өгдөгсөн. 나는 날마다 죽노라. Би өдөр бүр үгтгэ. 날마다 내 자신을 죽이고 Тэр өдөр болгон өөрийгөө өгүүлээд 주님을 위해서 쫓아가는 겁니다. эзний төлөө явнаа гэсэн үг. 자, 여기 빌립보서 다시 보시면요. За дахин Филиппой номоос олж харъя. 3장 3 дугаар бүлэг байна. 14절 말씀입니다. 14-р ишлэл. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншицгаая. Христ Есүс дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө барайууд урагшилдаг. 여기 이제 쫓아가는 데 있어서요. За тэгэхээр би бүхэн урагшилахын тулд 규칙 한 가지가 있는 거예요. за нэг дүрм байгаа гэсэн. 디모데 후서에 보면 경기하는 자가 법대로 경기하는 자가 상 얻는다라고 되어 За 있는데 2дугаар Тимоте дээр харах юм бол тийм ээ дүрмийн дагуу явж байгаа нэгin шагналыг авдаг гэсэн. 우리가 천국 국가대표 경주자인데 За бид бүхэн Диваачингийн тийм ээ Тэнгэрийн улсын тамирчид байна. 버려야 될 것 두 가지 버리고 За хаях ёстой тэр хоёр зүйлээ бид бүхэн хаяад 이제 새해 쫓아가야 за 됩니다. шинэ ондоо бид бүхэн гүйх хэрэгтэй. 경기 규칙이 딱 한 가지 있어요. За тэгвэл энэ тэмцээний дүрм яг нэг байна. 여러분 운동 선수들이 경기자가 딱 이제 출발 준비를 했습니다. За тийм ээ заалан дотор тийм ээ тэр тамирчид бүгдээрээ гүйх зураасны өмнө зогсож байна. 자기 라인으로 딱 뛰어야죠. Тэгээ яг өөрийнхөө тийм ээ тогтоосон тэр замаар явна. 근데 준비 시작했는데요. За гэхдээ тийм ээ бэлдээд ихэл гэлээ. 반대로 뛰면 어떻게 돼요? Эсрэг тал руугаа гүйгээ явуул яах вэ? 안 되잖아요. Болохгүй шүү дээ тийм ээ. 실격 처리됩니다. Тэр энэ бол тийм ээ одоо оролцох эрхээ асуулж оролцох чадхааргүй болно гэсэн. 방향이 다르면 아무리 빨리 도착해도 실격입니다. Тэгэхээр зүг чиг нь тийм ээ өөр байх юм бол хичнээн хурдан гүйж төрүүлж ирсэн байсан ч тэр хүн тэмцээнд оролцох эрхгүй гэсэн. 그러니까 무조건 열심히 한다고 되는 게 아니고요. Тэгэхээр зүгээр тийм ээ хурдан одоо хичээнгүйлээ хийгээд байна гэж болдог юм биш. 경기 규칙을 지키면서 열심히 달려야 Тэр 되는데 тэмцээний дүрм журмыг баримтлаад хичээнгүйлээ гүйх 여기 ёстой. 규칙이 한 가지 나와 있어요. За тэгвэл нэг дүрм нь гарч ийн. 그리스도 예수 안에서 Христ Есүс дотор. 바울이 열심히 달렸는데요.
За Паул тийм хичээнгүй л өгсөн. 이 규칙을 잘 지켰습니다. За тэгээд энэ дүрмийг маш сайн 그리스도 биелүүлсэн. 예수 안에서 하나님이 주실 상을 바라보고 주장한 거예요. Христ Есүс дотор түүний өгөх шагналыг хараад тэгээд урагшилсан. 신앙의 경주 마찬가지입니다. За бид бүхний итгэлийн тэмцээн уралдаан маань ч гэсэн ялгаагүй. 그리스도 예수 안에서 달리는 겁니다. Христ Есүсийн дотор гүйх ёстой. 다시 말해서 주님의 몸된 교회 안에서 달리는 겁니다. Дахин хэлэх юм бол эзний чуулган дотор гүйх ёстой. 우리 모두는 천국 대표 경기자입니다. За бид нар бүгдээрээ Яваачгийн төлөөлөл болсон тамирчтай. 교회 안에서 질서대로 열심히 달리는 겁니다. За тэгэх юм бол бид бүхэн чуулган дотор дарааллын дагуу гүйх ёстой. 각각 지체, 교회는 몸이고 우리는 각자의 지체입니다. За чуулган бол Христийн бие, бид бүхэн эргэтнүүд нь байна. 자기 위치가 있습니다. Өөр өөрийн гэсэн байр суурь. 자기가 맡은 역할이 있습니다. Өөрийнх нь дааж авсан үүрэг гэж байна. 그 역할에 묵묵히 최선을 다하는 것이 그리스도 예수 안에서 쫓아가는 겁니다. Тэр энэ үүргээ тэмээ чимээгүйхэн өөрийнхөө байгаа байр сууриас гүйцэтгэж амьдрна гэдэг чинь Есүс Христ дотор байна гэсэн. 성경은 말합니다. За Библиэд 그리스도 хэлж байна. 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다. Христ Есүс дотор би үгээр бид бүхэн аврагдсан. 그리스도 예수 안에서 달리는 사람들이 되었습니다. Бид бүхэн Христ Есүс дотор гүйдэг нэгэн 이 болсон. 규칙은 우리가 꼭 지키고 달려야 되는 Тэр 겁니다. энэ дүрмийг бид бүхэн заавалжгүй баримтлаад гүйцэтгэх. 요한일서 2장입니다. 1-р Иохан 2-р бүлэг байна. 2장 28절. 2-ын 28 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншийе. Бяцхан хүүхдүүдээ та нар түүний дотор байна. Тэгвэл түүнийг ичтгэхэд бид түүний өмнө зоригтой байж түүнийг ирэхэд өмнө нь ичих юмгүй байх болно. 자녀들아 우리를 부르고 있습니다. За бяцхан хүүхдүүдээ биднийг дуудаж байна. 그 안에 주님 안에 교회 안에 거하라. За түүний дотор буюу эзэн дотор чуулган дотор байна. 우리가 경주자로서 이 한 가지 규칙을 잘 지켜야 됩니다. За бид бүхэн тэмцээний тамирчдын хувьар энэ нэг дүрмийг сайн баримтлах. 주님 안에 거하는 생활입니다. Эзэн дотор байх амьдрал. 우리 계속 수요일 날도 배우고 За 있습니다. бид бүхэн 3 дахь өдөр ч гэсэн сурж байгаа. 내 안에 거하라. Миний дотор бай. 나도 너희 안에 거하리라. Би ч та нарын дотор оршино. 가지가 포도나무에 붙어 있어야 절로 열매를 맺는다. За мөчрөд усан үзийн модондоо залгаатай байж үуч үр жимсийг ургуулна. 교회를 떠나서는 아무것도 할 수 없습니다. Чуулганаас салаад юу ч хийж чадахгүй. 그리스도 예수 안에 있을 때 무엇이든지 할 수 있는 겁니다. Христ Есүсийн дотор байх үед юу ч байсан хийж чадна. 여러분, 이 말씀 보시면요. За энэ үгнээс харах юм бол 우리가 주님 안에 거하기만 하면 бид нар эзний дотор байх л юм бол 이 주님이 곧 오실 텐데요. эзэн удахгүй ирэх болно. 여기 어떻게 된다고 되어 За 있죠? тэгвэл юу болно гэж 담대하게 부끄럽지 않게 서게 된다는 거예요. түүний өмнө зоригтой ичих юмгүй зогсноо. 우리 상 부르신 부름의 그 상 받을 수 있습니다. Тэр бид бүхэн тэр дуудлагын шагналаа авч чаднаа гэсэн. 멸류관 받을 수 있습니다. Тэр тэтмийг бид бүхэн авч чадна. 이거 한 가지 잘하면 되는 Тэр 거예요. энэ зүйлийг л ганц сайн хийгээд болно. 내 안에 거하라. Миний дотор бай. 2025년 이 안에 거하신 여러분들 주님이 주실 상이 있는 겁니다. За 25 онд та бүхэн энэ дотор байсан учраас эзний бүх шагнал гэж байна. 그러니까 계속 달린다 하니까 막 피곤하게 느껴지는데요. Тиймээ би байнга гүүнээ гэдэг байгаа учраас их ядрах юм шиг санагдаж 그렇지 байна. 않습니다. Тийм шээ. 그 안에 거하라. Түүний дотор бай. 주님 안에 거하는 생활이 달리는 모습입니다. Тэр эзний дотор байж байна гэдэг чинь гүйж байгаа амьдрал. 뭐 대단한 큰 일을 하라는 것이 아니고요. Тэр нэг том зүйл хий гэж байгаа юм биш. 연약한 인정하고 주님 안에 묵묵히 거해서 내가 맡은 일을 충실히 하는 겁니다. Зүгээр сул дорой байдлаар хүлээн зөвшөөрөөд өөрийнхөө дааж авсан үүрэг ажлыг чимээгүйхэн хийнэ гэсэн. 그렇게만 하면 주님 앞에 부끄럽지 않게 된다는 거예요. За ингэх юм бол эзний өмнө ичих юмгүй зогсноо. 지금 예수님께서 큰 걸 여러분들에게 요구하시는 것이 아닙니다. Есүс та бүхнээс нэг том зүйл шаардаад байгаа нэг юм шиг. 100명 전도해라 이렇게 말하지 않았습니다. 100 хүн сайн мэдээ тараа гэж хэлээгүй. 순교해라 이렇게 말하지 않았습니다. Амиа зориулаа, амиа өгөө гэж хэлээгүй. 내 안에 거하라. Миний дотор бай. 그거 하실 수 있잖아요. Тэрийг бол хийж чадна шүү дээ, тийм ээ. 내년에도 그렇게 하실 거죠. Дараагийн ч гэсэн ингэж амьдрах үстэй. 우리가 이 안에 있다가 주님 만나야죠. Тэр бид бүхэн энэ дотор байж байгаад эзэнтэй уулзах хэрэгтэй. 다시 빌립보서 3장 За дахин Филиппо 3 дугаар бүлэг уншийе. 한 구절만 읽고 정리하고 За 마치겠습니다. дахин нэг ишлэл уншаад тэгээд текстээ дуусгацгаая. 오늘 말씀 이후에 좀 이렇게 말씀드릴 게 있어가지고 좀 일찍 마칩니다. Өнөөдөр үгийн дараа танилцуулах зүйл байгаа учраас эрт дуусгая. 3장 13절 14절을 생각해 봤고요. За 3-ын 13, 14-ийг тунгаан бодсон. 16절 말씀을 같이 읽겠습니다. 16 дугаар ишлэлийг нь хамт уншийе. Гэвч юунд хүрсэн түүнээсээ зурцгаая. 이
한 말씀으로 오늘 말씀을 정리해 볼 수 있습니다. За энэ нэг үгээр бид бүхэн өнөөдрийн үгээ төгсөж болно. 우리가 어디까지 이르렀는지 За бид нэр хааж хүрсэн байна. 그대로 행할 것이다. Түүнийг тэмээ тэр чигээр хийх болно. 오늘 바울의 간증을 За 살펴보았습니다. өнөөдөр Паулийн гэрчлэлийг бодож үзлээ. 잊어버리고 쫓아가느라 Мартаж урагшилнаа. 자기의 업적을 잊어버렸습니다. Өөрийнхөө гавьяа зүтгэлийг мартсан. 자기의 실패도 잊어버렸습니다. Өөрийнхөө бүтэлгүйтлийг мартсан. 자기가 받은 상처도 잊어버렸습니다. Өөрийнхөө авсан шарах сорвоо мартсан. 이제는 주님께 붙잡힌 바 된 그것을 위해서 쫓아갔습니다. За тэгээд эзэн тэмээ өөрийг нь өөрийн болгосны адил түүн дотор байсан. 자기 십자가를 지고 고난을 쫓아갔습니다. Өөрийн заалмайг үрээд зовлон дагаж явсан. 인정하고 싶지 않지만 2026년에도 내가 받아야 될 고난이 기다리고 있습니다. Тэр та бүхэн бүлийн зөвшөөрөх хүсэхгүй байж болох ч гэсэн 2026 онд та бүхний авах ёстой зовлон гэж байгаа. 저도 그 고난 무섭습니다. Би ч гэсэн тэр зовлонгоос айж байна. 근데 함께하면 담대하게 받을 수 있습니다. За гэхдээ хамт байх юм бол зоригтойгоор тэр зовлог туулж чадна. 자기 십자가를 지고 2026년에도 끝까지 같이 달려갔으면 좋겠습니다. Тэр өөртөө загалмайг үрээд 26 ондоо ч гэсэн эцсийн хүртэл хамтдаа гүйгээсэй гэж 각자의 хүсэж байна. 믿음의 분량이 다릅니다. Тэр хүн тус бүрийн итгэлийн хэмжээ өөр өөр байгаа. 각자의 경주 코스가 다릅니다. Мөн хүн тус бүрийн гүйх ёстой тийм ээ тогтоосон маршрут зам өөр өөр байгаа. 그러나 하나님이 나에게 맞는 십자가를 주셨고 За гэхдээ Бурхан надад яг тохирсон загалмайг өгсөн. 그거를 지고 끝까지 함께 갔으면 좋겠습니다. За тэгээд түүнийг үрээд эцсийн хүртэл хамтдаа сайн гэж хүсэж 기도하겠습니다. байна. залбирая. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархлаа. 잊어야 될 것 다 잊어버리고 새롭게 출발할 수 있도록 도와주시옵소서. Мартах зүйлсээ бүгдийг нь мартаад шинээр эхэлж чадхад туслаарай. 오직 주님이 주실 상만 바라보고 달려가는 우리 모두가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Зөвхөн эзэн таны өгөх шагналыг харан бид бүгдээрээ хүчтэй амьдрахад туслаарай. 오직 주님만 의지합니다. Зөвхөн эзэн танд найдаж 우리 байна. 마음의 마음과 생각에 있었던 필요 없는 것들을 다 잊을 수 있도록 도와주시옵소서. Бидний сэтгэлд мөн бодол санаанд байгаа хэрэгцээгүй зүйлсээ бүгдийг хайж чадхад туслаарай. 오직 앞만 보고 달려가는 우리 모두가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Зөвхөн урагшаагаа хараад алхахдаг тийм хүмүүс болоход туслаарай. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.